Istraživači sa univerziteta u Ajovi otkrili su da dečaci koji do 5. godine redovno gledaju crtane filmove kasnije postaju agresivni i netolerantni. Druga studija koju su sproveli Weaver i Jensen pokazala je da čak 70% dečjih programa sadrži scene nasilja. Pedagog Valentina Šljukić smatra da crtani filmovi izuzetno mnogo utiču na ponašanje dece jer ona odatle usvajaju model ponašanja. Najveći problem je to što većina roditelja neselektivno dozvoljava deci da konzumiraju ove sadržaje. Ako se vratimo na one naše crtače iz našeg vremena, u svakom crtaču ima nekog vida agresije, pa i Pera Kojot, pa i Tom i Jerry, pa i Popa i Badža. Sad, kad je to samo pravljenje razlike između dobra i zla, gde dobro uvek pobeđuje, to je negde okej. Ako je to još propraćeno i nekim radom roditelja ili vrtića i vaspitača sa objašnjenjem i sa nekim razgovorom, onda je to u redu. Međutim, kad je agresija kao agresija svrha i smisao, kao recimo tog Pokemona koji ako ima 85% nasilja, onda tu nema objašnjenja i mislim da treba onako kontrolisati šta se gleda. Psiholog Danijela Glušac kaže da je normalno da deca oponašaju crtane junake jer imaju težnju da budu svemoćni poput njih. Međutim, deca nisu u stanju da bez saveta roditelja razgraniče kako treba da se ponašaju u stvarnom životu. Malo i brkaju to, da li neko stvarno osoba zaslužuje to neko nasilje ili ne. Zapravo deca putem tog nasilja u crtanim filmama uče načine ispoljavanja takođe sopstvene agresije koju osjećaju, nekad i frustracije. Dunja Đurđević, organizatorka dečjih rođendana, kaže da su deca sve agresivnije i da nisu zainteresovane za konstruktivne aktivnosti. Najčešće sama osmišljam aktivnosti, međutim deca uglavnom nisu zainteresovane za njih, već igraju na način na koji su to videli u crtanim filmovima. Takođe sam primetila da oponašaju likove iz crtanih filmova i sada u poslednje vreme najinteresantniji mi je Ben 10. Vaspitačica Jelena Krunić iz predškolske ustanove Vlada Obradović ističe da većina dece gleda crtane filmove koje obiluju scenama nasilja. To utiče i na njihovo interesovanje. To je počelo još od onih ninja kornjača i od onoga stvarno što po meni, moje mišljenje je da loš uticaj na decu, to uopšte nisu lepi crtači i to, a deca uopšte ne vole, na primjer, lepe crtače. Sad u zabavištu im baš ne dozvoljavamo, kad vidimo šta je, mislim, ne, a kod kuće im vjerovatno puštaju. Roditelji koje smo anketirali gotovo identično su odgovorili na pitanje da li crtani filmovi sa elementima nasilja čine njihovu decu agresivnom. Apsolutno, jer su prepuni ovi novokomponovani crtani filmovi agresije i prosto neverovatno odakle se u deci nakumulirala tolika agresija. Izađu s društvom, oni ne znaju da se igraju, da se druže, nego oni to primenjuju, znači to što gledaju oni taj crtani filmove i onda oni tako kao uzimaju mačeve, mačuju se i onda sve ono što je crtani i što je u crtanom oni hoće to na sebe da primenjuju. Pa recimo gledali su Ben 10, Rangere, ne znam nije sad već više ni kako se zovu ti crtani, ali su puni agresije i mislim da utiču na decu. Deca treba da gledaju crtane filmove jer odatle uče kako svet funkcioniše. Ipak, stručnjaci su saglasni da to nije aktivnost koja zamenjuje roditeljsku pažnju i potrebu za vaspitanjem.